Sibun kiban ben sibun kiban kento sibun kiban bo ni ada kum nai kum tai na ga penta ga jingkwa yo nong politik jong ki kato ga ne ki seng san partai ada ya bang yu i ga ne ga rai jong ka kun menteri ministri ban ai ki jingero amar ba kene ka senjam ga jong ka galong ga jong ku bakrau na ga banta ikun samla jong ke jala mikalaya ke jongi lagi paide na gisnam ki bala dap ki sarkar ki bala leit no habere ibar ki education kim semla pai kmat satya kum no berkentiu ya ke pule putih po jong ke jala mikalaya ke jongi andre apa ipet bet ma jingram jong ga sarkar limba ke jalam kmat jong kontrak kisang mang iba kalau baik mat sisa habai dari buat ke education kesedaman pentulun ya ke Kapten Williamson University optang kata ki medical college buat ki engineering college dia bang UI buat ya kena ka cing approve ke jongka ya kena ka Saint Xavier University in Meghalaya kalau ke wah cing keman ke bakrau namar bahaga bakut hi ke jing mentai kalong ikun samla jong ka jalami khalaya ka jingi itip sai bitip skam bahabangi iya kenika jing ai jaka jong ka skomen ya kenika Saint Xavier University kin sadon bet kirusim kebu kiben sabo ni ada kumai da kumtai dari da kelinga jongang subon ong ba kesorkar kelaban lej kelaban wan Henry kacing yo nong jong jalan Meghalaya lingba kane ke university kalong ke junom na kabanta ki kon samla ke jongi dengan sepan ai ke jingero ba ia kane komen kenang lakban triba kenang lakban pentulun susu ikam ke jongka na kabanda ke jingmontoi jong babun balang hapo jong ka jalan Meghalaya ka jingi oi ki jing ben oi ki jing kento kalong kum ka jing ya lenti ka ba ki nang la ban ma su ya kar kum trekam jong ki hi hapo jong ka stat ka jingi ki ba ben ai ki nang ben henry ki basutu kin bisar kin pe ki kam ba kane ka sarkar kalale na ka panta ka jing mantoi babun balang hapo jong ka jala ka jingi